Aye, aidyondeni shibutiso. Shabumune, question number 4. Xana haharikona xiyin'weni loko kona ekusungaleen. Tlamulo, Hambi loko hina xifaniso Xikwembu wile, eswidyoheni xin'we, ni tatana hina Adama, ni manana hina Eva. Do we still hold the same honor with which we were created? And though we bear God's image, we fell into sin with our father Adam and our mother Eve. Varhoma 5, verse 12. Aitlaeni bibele. Bibele yiri. Hinkolao kukota lesi, kudyoha ku ngeneke emisabeni hi munu ari ungwe. Munu ari ungwe. Iman. Swidyoha hina swihuma qui, swihuma munuloi. Imani munuloi, who is this man? Munuloi I Adam. Vanu hinkwavo vabeleke wile tani hi mudyohi hinkwalao kakale. Swidyoha Adam. Cross-reference, Pisalema 51 verse 5. Yiri ngwini namina hibeleke wile eswidyoheni. We were born in iniquity. Then bibele yiri kutani rifu. Rikone hinkulao ka kudyoha ka Adam. Hi mukuwa walo rifu. Rifu ningeta vanu hinkwavo. Rifuleri. Na rifuleri I rifu ri. Rifu eshimoyen. Kumbe rifu emireni. Is this physical death or spiritual death? Answer, hinkwaso. Spiritual and physical. Hikuba Adam na Eve anga yingisangi, hikuba badile mihanzu. Bibele yere hishi hata inomulo basungarulkufa. Emerini nasona eshimoyen. Varhoma 6 verse 23. Hakelo yavujoho irifu. The wages of sin is death. Hinkwalao ka xidyohosha Adam. Kambe muhugulamanene. Hambi loko Adam udyohile. Akurina Adam wabumbiri. The second Adam, Jesus Christ. Yesu Christe ululamile anga dyohangi. Yesu Christe ufile eshihambangwen. Vanu hinkwavo. Laba fumelaka kayena bataniki wabutomi. Libzinga heriki. Hambi loko bibele yiri hinkwavo. Vadyohile. So aipfusheteni shibutis. Xana haharikona xiyin'weni loko kona ekusungaleen. Tlamulo, Hambi loko hina xifaniso Xikwembu wile, eswidyoheni xin'we, ni tatana hina Adam, ni manana hina Eva.